Dobrodošli na kanal Životna sila. Kurkuma u medu. Ovo je mešavina koja pomaže kod prehlade i alergije. Sastojci: kašika domaćeg meda, kašičica kurkume, kašičica crnog bibera, kašičica đumbira. Dobro pomešajte sve ove sastojke sa drvenom ili plastičnom kašičicom, a zatim pojedite med. Domaći i lokalni med sadrži polen, koji vam pomaže da smanjite osetljivost na lokalne alergene. Kurkuma je prirodno antiupalno sredstvo za suzbijanje oticanja sinusa. Crni biber sadrži niz jedinjenja koje omogućavaju očuvanje zdravlja. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.